Pemirsa nemonin rahina sanis cara umanis wuku watu gunung, krama hidu mekelingin rerahinan Saraswati. Rahinani puniki pinaka piodalan Sangyang Aji Saraswati, sani ngewiwase sahananing pengeruhan mawinan akeh kemargiang oleh angge pendidikan. Darainan Saraswati madue semertin sanedat membuat majang pendidikan melarapan antuk nyuciang sahananing pengeruhan wiadin angge sarire mawinan samian paurukan sani kecen guru pengajian Presiden Mawiguna pikeling rerainan Saraswati katur majang ide Sangyang Aji Saraswati pinake perbawaan ide Sangyang Widiwasa sani sampun ngicen penguruhan majang para siswa wiadin para guru. Raina Saraswati pinake raina sane suci majang umat Hindu, pemekas membuat majang siswa sekolah miwa sane megeginan ring bidang pendidikan. Sareng suang-suang siswa, pastikan madue tata cara suang-suang nyemertenin Raina Saraswati. Sili tunggil nyani ngelimbakang pengeruhan sane sampun kecian Sangyang Aji Saraswati, majalaran tan surut-surut melajang angge. Melarapan untuk pikeleng Raina Saraswati, para siswa Presiden Nincapang Serada Bakti saha pengeruhannya nih, mawinan Presiden Mawiguna majang kauripan Saraina. Tetua ngastawa Dewi Saraswati wanta Serada Bakti saha ngaturang suk semaning mana, majang ide Sangyang Widiwasa. Ketua Kang majang Dewi Saraswati, santukan sampun ngicenen pengeruhan ring umat sami, mangda lempa saking awidiam, tur ketuntun nuju kahanan sani santi. Juliana, Bali TV.